It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitu mrikae na shia yen ewo Facebook no so a na ye DLFM 106.9 na yemfa kasebo no enchiri mwankasa emfa ensomum enkra betodi e kasebo pono so echiri misem ukopie mo ewo Agyei Kwadwo City eno na Watama West mensenem ewo krabopre mantai mana no kosia de twam na ye kotonim abosome ne da na etoso 9 emfempem mienu ene aduonu enum a ejabrane atimiato kiasi bia ene obatan ne ba etima mekese na bofra wanya emfie no mako enum pe 5 years watimi ahye job a ensem wei atiti ye pam na bofra edi ayensa kan yayira hana agbave ene din a ekire se eya bofra yen ba bi kweni din no nanka ne kire mi sem ana ne kosiada abofra ne den ede yayira hana agbave ene ne maame ekwa so da mu wana moto wasa tontom Nyankopon saa ana bofra Nhyiraba sa oyiraye eno achi ne maame ane din de Madam Joyce agbave ekire mi sem ne ba ni piempo wa hu de otia ne se nimpa bi afra na ka kire ne sem yate seja ato store na wotim nim ewo Agyei Kwadwo City nim mikase ne go baba ya ne din de yayira hana agbave wahye na ose na wasi da se kire ne service me ne me be na wa so dem ha na wofra dimpo ma hu na ba ne se na me ba mo bo ma ne asa wawu o kire mu ase we na esi me kasa me no me gusu me no kese ne nyade a ne koma to ne yema firi se ne ba ne de wan na nwe ho dampo se abofra ne tia so de betimi apie e mo no one store otim e na abofra ne bobra no obetimi ahye o de aho se mi sei atodi e kase ebo anim who time odi pie anytime bia ya sorry and ni kuma odi ni titu mi na so na wada ana say na your fan na na de mi tim de ba akola we mu minim de ba akola we mu anu ne say yeti say de eja sokio sinimo eja tokio sinimo mi mani da ho mi mani na ho mi mani wu mi mani wu ko eja shi mi mano saka kio sinoko na we shina mi mana ti asia mamia anka me pe au enka kios ne nkwampo na be hye na bofra na tenasia anka wo pe bantan sunu mu eni a woti ye eye baten ono ena ne ba ene yayira hana agbava mekese no wadi mfinhia numa wahye dwrabe ewo Agyei Kwadwo City ane Watama West mensenem na no achi ana busefo mo de wanu kotua wise hu de sie nyina da ene nsɛmtwerɛfo kase na mu kyire mu sem wanu mu hu sɛ abofra na de Nhyiraba sa akɔhye eye kiosenim na ɔkɔhye mu no anche bia na manfo bi team rika frɛfrɛ sɛ ɔma hu sɛ gyatom na sɛ de akɔna no ɔde ye panti adɔfo mara maboa no mu num gya nanso mu kyire mu a wo mo ye de ɔmbɛtimi aye bia nanso fofi anto ata na ɔdwade aba mu a ɔmo ye na abofra no wakyenkyɛ sɛ wahye kora a wo hu nimpa wotumi hu mpo sɛ eye yayira hanampo ena wada hoyi ya wa sorry na ehu se akwara bi aba na obefre me wife se eja hye ne nua no eja hye ne nua no na o se eja hye wo nua sen owo he so owo omufie ho ntia ho na the wife offer member sebi se eja hye akwara bi DLFM 106.9 ato edan mu a omu so aba ha omu gusu edum ja no ampampa edum ja ne wie na akwara nde wa ye nyame bia man kwa so no so members sia na asem bi atoye ti o kai me yemu hye me na misabisa nse di asem na atoye no si yayira hye na mi se ya hye sen wana mi dim ne ka me ko en because she na yampa mi ko na kiosi ni na hye na kola no so dem a wabotu ho na mi se Jesus e di asem no mo so mo asori dem na o mo huta makola ne pie satan no mama ofu a mo abepo o mo huta makola na ye de e pie eni a woti ye eya dance for mo hu de omani hu de sie nyana no kosia dai ena wonom edimu enchiremu ede asumwe ne kwakura mo no ena assembly member adema Agyei Kwadwo eye City lecturer area no eye quality dela siame ene nsantwerefo kase na okire misem Ghana Post Service ena afis odum judgment ko mo de anhya se nhwem ma pa ne ehu de ntia nam so meja no etumi eto eye kiosenim efisade asie no emu oye pa wasanso de adesre e de ato omka bie wom nyane mu se de ade yi maame ani din de Madam Joyce na so ya shepa every say shop no pe ene ba bia woda
na japade wo mu nyina hye ena ne ban so ahye nti enkonta to bentum enti obehia mo aye panti mo obi ewo mu no mama de ankwabo na mo vise de aduro no ha adwen yi pano se de nsem sei eda to de ka se bo anim no opie atare o sketen top e she na odi kwa sore no ono na aka wo no bibi akios na entakios house is ben nti yenye no adoye ye mwa no na se obi ese na se kana kuma obetimi afre me na me assembly member for the area honorable charity de last year me assembly member for Tema West Agyei Kwadwo electoral area eni a wo tie kopie mo ewo Agyei Kwadwo a ono no ene ya assembly member the den edela siame charity nene ana oti enti sikapa awra ho samba konso abanu no edin o bofra ketu amfinhie numpe me wura ho pa na wo fa seketu enti sa we dia bata na wonka fra edin o se woni wo ba tia so demu na bofra na ira ye hwen ko hu na ye store na wotimu na enu ani ufi a wotimu no ni nyina ahye bofra na ahye eja hihie yi de awurade hu ye mobo wa he na batan ye brewo krayim sika yenko yanim yanto akase abone so na omampani John Dramani Mahama ene na aban ebomode ayen hyehyeye se ne be yomudi be ofoforo ebeba mrahye bedwafie na chese eye curating eye University of Technology and Applied Science no eye ade omopese edi no omsesa ye no ene eye university saka no ombetimi asesa edin no ede amosan se ye mampani dada na nado danko ekufuado ebetena aban mu no eye ade osesa universities ni bebre edin ewo man mu we na ye osoafo na hwa desua ho nsem so ewo ye oman Ghana mu eye Haruna Idrisu ade nsem we etudwa wa abra na omusan eye governing council ade masiketi eye utas ewo nkran pipiri mantem ha ana oche se ye university yomote no mfimpim enu ene eye aduonu ba kunima na omobua na omatimi ama eye suafo ni so nya nimde ewo niema pii mu na ya de omohwe se eye omampani dada na nado danko ekufuado de di no mbesesa ye no ombetimi di be na komra hye bedwom se ne be ya se ne na edin netie no saa pepepe ana omodi ye edin no ebetoto esan se eye ade anipa nim bebre be ya ade ede ma eye oman Ghana no nam so omudi omudin ana tu school ni so se ne be yo mbetimi ahye omanionyam enti se oba na be yi eye edin ni free so yesa na asenne adwen kakra no into University of Mines and Technology any Abdullahi Salifu University ni na no ade asese de aban ebomodin aso amudi be no ebekom na hyebedwam sane ebe ya ombetimi asese di no abasane na kane no na etie. Tamale Technical University was named Dr. Abdullahi Salifu Technical University. Some names of some public universities were changed and renamed during the tenure of President Nana Dankwa Akufo-Addo. There is a policy shift. There will be changes in the names of the universities that were done. It is not to fail to recognize the contribution of any individual or their standing, or undermine the legacy of any statesman, or diminish their contributions to our national effort. For instance, Dr. Abdullahi Salifu Technical University will revert back to the Tamale Technical University. We will do that. I introduce a bill in Parliament that will seek to rename some of the public universities in Ghana, including the Dr. Abdullahi Salifu Technical University, back to Tamale Technical University. Simon Dombo University will be renamed. C.K. Tadam University of Technology and Applied Sciences will be renamed. And Dr. Ephraim Amu Technical University will be renamed back to Ho University. I'm still engaging with traditional authorities, engaging with members in academia and alumni association, students and civil society to make that determination. But those that deserve national honors will still keep their national honor. Ene ya uti ye eyo soafo na hwa desua ho sem so ewo man Ghana mu eye Haruna Idrisu. Yanto akase abone se ne monfa nwuram am. Ewo panipo no ena ye chief executive officer e de ma Ghana Cocoa Board. The day at the Dr. Ransford Anate Api at the same atudwa say yan kan tra Ghana fo nya titu ni kokwa fo ne say e wo mu say ena kopie mu e wo Ghana Cocoa Board a e ka da ho no mo no esonosra esue papa pa ha adwenye pa ne senti e ma meke se ni kokofo akuafo no
Masitram ayadin ye pam. Wakase chire mi se. Yanka nche kwafo ne se. Emfa wonu sunsanso bone aba. Ene ahokyere aba bato kaka koku board so mekwa so agina mona so abadwumade aboa. Makoko akuafo asitram etmai de ye pam. Odisa de tujama kopie mu awa transu eno na wasehwe bekwai mensenem. Ewa na mensa ento abo kopie mu ewa ye atoye etifede matanem. Dr. Ranford Radford Abbey chire mu sem akuafo na du ba bia mo behu sem musika sem nkonkan na nsen so na ko mo hwe anem se 2025 ne 2026 koko season be konkan na akuafo mbotuma ya de pam o chire mu se ba we wire mfiri mo da obekwaza nyanso abo me koko no watumi atum emre sem o se